omukuru w'Obureberezi obwa North Ankole Diocese Right Reverend Bishop Stephen Namanya yayihanangiriza gov't okutunguura aha mutindo gw'amarwariro agenda engweza hansi. gw'amarwariro y'ubutaka bw'ibyuma ibikurikizo bya theater ya mutwaro w'icyayi ICU tumugarikirije ko rubiri kintu nacyo kibahereza ebi abugambire akanisa y'Obureberezi obu ya Emmanuel Cathedral mu Rushere omu district ya Ruhura obu babire nibajaguza emyaka 19 y'Obureberezi obu bwashyitse mu buhereza eriyo mufezizi igifeze yituruho ya outpatient ninge y'abarwayi abarukuraguza bagenda konka yituteremo ebitanda ituruguza kutamwe bitanda 55 neja kututwaraho sente ziri kwingana biliyoni 4 n'emitwaro 200 iryo kwerukwa ntija kutandika indijo irimo maje gabashaho irimo uburaro bw'abarwayi ninge ebitanda nayo ine budget hangari twatwinire omukiyoka kitu ekya kabiri twaza kumuraho kace ngaruke nage by'imizano otargo.